Inodasar pimar anising hipi puabang phi alangli hempen damjui non puan ta hemnang chililide. Alangli anising hipi puabang phi hempen damjui non puan ta hemnang chililide. Alangli hempen kedam arni tarik sirkep jekloyon kresi bhomtiar nipen barjui pini arni anta hemnang chililide. Alangli sopo inut chektikang bopsi damjui lo alangli sopo ningkan trok wetlang alangli sopo bang apayapan kaciri lokai kita ame krimek lang pensi dolo. Alangli sarpi sarbura tumke manghuprong si dolo. Lasi alangli pan teglonga bangaling sita la aber kipipon anumbor along nang birta ikta 847-48366 84 alangli hempen damjui pen alangli pan phone le kol dun talong li alangli konatong ke dolo ne. Lasi madua bang phubang phile theklong sita nang pachini ikvek tha pusi ahema sor tumpen tuning report. News Desk Report Public TV Karbi Anglong. Chattisgarh State along Malgari Puri Yugnagri Rishikesh Utkal Express Lapen Udhampur Express train Kachingkoi pon. Lason se Bilaspur Railway Division ke Parlopon Chattisgarh State along Puri Yugnagri Rishikesh Utkal Express Lapen Udhampur Express kedamtang phaikuni ni phai ingkoi ratrok adap apor malom khongsara lapen Bhadwartan Railway Station ada por phai kri sira minute kri si apor malom si bangso train kachingkoi pon pusi railway official atuma hinpen pachini pon lapen bangso train daba ingkoi rahini an track along pen men COSC ahiring tang rakpen chingkoi pon loputa berta ribdun long tong sikot pen railway department lapen railway rescue team atum adema klong palidun si ang tonosai chipari deng ponlo pusi railway official atuma hinpen pachini pon tangte bangso abizol nang litum public TV Karbi Anglong kelang ratum langpon ikta. News Desk Report Public TV Karbi Anglong. कितने दिनों से चालू ये हमारे बिलासपुर डिवीज़न के खोंगसारा बनवाटंग स्टेशन के बीच में आज सुबह एक मालगाड़ी डिरेलमेंट हुआ है। इसके वजह से उस सेक्शन में अप और डाउन दोनों लाइन का मूवमेंट बाधित हुआ है। इसके वजह से कुछ पैसेंजर गाड़ियों का डाइवर्जन हुआ है, जैसे कि 18477 है जो पुरी से योगनगरी उत्कल जाती है। इसके अलावा 12549 दुर्ग से उधमपुर जाने वाली गाड़ी इसका जो आज दुर्ग से निकलने वाली है, इसका ये दोनों ट्रेन गोंदिया जबलपुर KMZ होते हुए जाएगी। हमारे पैसेंजर के मदद के लिए मेरा हेल्प बूथ की सेटअप किया गया है, जो रायगढ़ बिलासपुर उस्लापुर पेंड्रा अनूपपुर शाहडोल रायपुर दुर्ग गोंदिया स्टेशन में सेटअप हुए हैं और इसके अलावा हेल्पलाइन का भी सेटअप किया जा रहा है। इसका रिस्टोरेशन वर्क स्टार्ट हुआ है और इसको जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। कितनी बोगियां इसको पूरे डिटेल अभी नहीं मिले हैं, लेकिन 12-13 बोगियां है। कारण क्या कुछ सामने? वो पहले तो रिस्टोरेशन प्रायोरिटी। APHLC Central Committee Yudvinga Hinpen Perangke Maikangni APHLC Central Committee Yudvinga Hinpen KAC Pen Kedamtang Arni National Seminar on 6 Sidol Kibi Pon Lapen Patumini Paying Koirapo Arni Sarte Pangcho Along Lealong Kitria So Kidoadim Katharle Ponapot Pini Perangke Mai Ing Niponsi KAC Apan Kachuro Padupon Bangso Perangke Mai Along APHLC Central Committee Yudvinga Maipu Sourcing Bepen Kaning Jepon Kedamtang ni Pai Krehini Kriketom Arni KAC Pen Kabor Ipon National Seminar on 6 Sidol Kibi Ponapot Jasemet KAC Apan Choronangji Lapen Patum ni Pai Kuni ni Pai Koirapo Arni Sarte Pangcho Along Kido Kichia Suatum Ke Ongdung Ningkan Pen Kido Pitep Lapen Ningkan Thongkep Suse Kes Jedan Det Haidet Apit Anta Kitur Tedet Akichia Suatumapan Katharle Ponajo Kachuro Alam Ningje Tangte ang ton alam alang litum Perangke Maya Long Kachini Jiapan Lamte Arjupon Iksina News Desk Report Public TV Karbi Anglong.
niltum PTC Youth Central Committee hin pen perang ke doan apan akero pilo nalitum apan chopa teng pen niltum long ke wang apot niltum nanatum a channel hoi pen rada pan mate ke theke ding atum apan kero ki PG apan se niltum pini labang sa press meet kina hanglo niltum atumi mate tarik pin ko rapho labang sa chiklo akihai sarthe phangcho along le along kido aron riben kido akiche so tum phan Karbi Anglong Autonomous Council atum eviction asai iklem pot alang tum han churul nilitum alang tum han churulo athima arj din kluiben nilitum PSC party pen sitame sarthi phangcho along le along ki do tum fan Karbi Anglong Autonomous Council pen ka tharli una jakong do 6 sidul rona teng pen ken kam chi yor si aron re tum fan ke tharli una jakong do ku aki hai jai ka thar sitame council phana batai chunri lo pen rap phana me than bom sitame Pina ana jak ding lo council bela bang so sai ki ding de sida me along le hem phu phangcho sang ho tum jai ka thara ki hai phan chingki si chitong si Guwahati aman ki do high court along PIL case pilo jai ka thara ki hai kaping khap na teng pen alang tum case pilo high court long Guwahati high court long lapen aman kido advocate atum ki hai manas surania lapen arkoi inti ka thar atum labang so case abang chipiduk chipalak pen alang atum chisong pilo chisong pen latum arona teng pen 6 sidol along ria long lake longle phelang ahem phuke council long sidu pu high court pen same verdict pidelo hala bangso a case ki hai det pen joksi atumi abangke sarthe phangcho along le along kido akiche tum phan council pen eviction asai bangke claim lo hokpera bangke labangso along le along kido tum phan aron rebin kido tum phan high court an kidam nang ji ki akinang ka bilo sida me Karbi Anglong Autonomous Council pen ki claim kedet asai ki claim kedet pena joksi high court an ki damnang ko lo te boy fit sita alang tuhan ke churu nang bangke non case high a case high debt pen alang tu la bang so sai ki claim bangke aj din include people stame ki claim bangke alang tuhan churu ve nang ko la parta ningarong pik pen ke churu me alam bangke halo niltum APS sia me phu aki hai jai ka thar alangli nu thek sarabang alangli nu IAS retired officer alangli ke nu aron ka chinia ba hala so aron a ting pen rar phan than lo council ki thek ding dona than lo hala bang so alam chini si pini rat thurpak si ka chi song ilitum thek long lo ibele ka ninje kalilu 6 sidul long to PC ki than mahala so alama ting si alani dami ninjelo exactly jai ka thara ki ha ki hak ki ching ben talasi ki than je that itum Karbi Anglong Autonomous Council along election MSC election long ke ki chetum ladak voting rights away la pen ke la tum election thurun e wo alam se rafan than lo lasi ladak separate electoral rules salam nang ji wo alam de ki than voter list salam nang ji bo tame alani than la solam bena pot pini Karbi Anglong arat tum atokan chini lo ben hala so arnis tame tek restera tum an professor tum an doctor tum an setame saphan akiro bang kenil tum mek hini ben thekala lo a seminar tangdet horang cholo te sir nang sinil dum ka chini ne ason do an tanal tang ba clear la ben nang ko bisiga ningi mala ke wartha abi pinno pusi doctor engineer dol pen angtan ke ba professor tum an dal le pan regard ki pi lakin tum da man the tum klon Karbi Anglong fa pentum da ninga rong lo la sinil tum interesting bilo hak ki cheng ani pen ki dut an tanil tum ke dodun pe melo la sel bangson national seminar la poson
angkang pi pen ka ching ki chan long ke ne tum episode sia party long la pan ka khorchai man tangka ve sta Karbi Anglong termas council pen la bang so asai ki ding pon pen apot ni tum han Karbi Anglong ara ta pan ise kemesten opportunity lo posin tum program pemelo la se la so pen ajok alang tum han tum akiro pi vek nangji sita me ningduk me alam mangal halo go kamang hudam thui me alam mangal halo je team Karbi Anglong tum Tim Karbi Anglong tung phan halabang so seminar long thek dam long le de kichingar ni aki hai surjo rong phara long sunang dudu isa session mang alang ni pidu dun la pen apar ken ba du han tung thek dam long le hadak landam pol te chairman ke CM aki hai turam long hang la pen guest of honor ke aki hai omorsin tisu la pen lasona thaksi lang tum atim tum hadak thek dam long le der bang ke ni tum ke mang hui me la pen ni tum de kali hadak ka che to tum anda che thang kang ni promoter che thang chairman mang chul bang bidya di professor tum jithan pen ang tan ke bang even solang mang chu tum jithan people lo la pen ke lasona thaksi hala ami ka pre ka tum mizoram ke bang tum meghalaya ke bang tum jithan ge sopona tum chosa bidya lai ke chingki tum ta arjun long lo indu to bang nil phana arjula amasi nili pudun lo kupene asai dukok thai tum non bangi pusini ke pudun ching der ma din liye chini der na tum bangji pusini ke pudun lo sita me api angdung ki ti khudan ta alang tuman thekdam long le der bang ke ni la bangji pu ki thanu ke isi chobai dar san na lo ni ta sameni li ningi thegalang tum bangji bon a the bangji pu sin ni ningi thedo a phima alang tum so organize we ka kam bena sistemi a phibang thekdam long le der bang ke la ke isi bang ke ning duk lo isi bang le tum kamatha mong amatha bang sab project lo kopia possible bang der ma bang poson de la khatuk ka alam anda alang ma chini ke polo sta non bang le tum chini lo social media long ji pur lo la solam bena pot alang le tum chini pa melo pu sin tum ko dam lo lasi labang so especially le Karbi Anglong termas council pe labang so seminar ki pe na pot choro lo la panel tung ka chunuri tung tung mangal son la lo phat ka chunuri kang tung mangke la son da thaka seminar aning kan bang le bi son te pu ba alang tung be la lo an se me lang pu sini tung ge ma thadam lasi ni tum non labang so press pinang khang ke la soni alam sa the pang cholong le long ke eviction la pen ke national seminar la ki bi putha itum council kan ka choro la pen ke la so ka choro long alang itu phan ko ka chunuri dam alam ke halo ke ba priya arni bustami la sana tha seminar bang biver asonte tumhan misen po la pen ke sa the pang cholong le chat kari lo aron reben ki do tum ara phan ke Karbi Anglong ke thale lapna ko busi ni lo tum hen chunuri dam lanchol achakom hala bangsu ki than aron alam achakom rat tum chini si thur paglo lepan high court long sitame aron ateng langsi pinila bangso asaya bangke Karbi Anglong termos council pen claim long lo lalo jaya ke thara kya niwan ninjeber ke lalo aron ke intangra lepen kachini ke jakong hala bangso ka chini ya jakong pen jok hala so aron pen jok si pini Karbi Anglong termos council tu 6 sidul ajakong chi harjak long lo lasi ilutum chini lo ladak pan sitame 6 sidul ke lake ankang ther kali 6 sidul ke chodordi po hormu gali lake det ki ja aron det ke pangri aron inglo ke phan kirai ko maron po ke ladak pan da isi an theklang dalo Karbi Anglong arak abang 14 ta lake chinang po lasi ajat punang council to labang sa sai ki ding pot nil tum hin pen churu thuli thop lo lasong da taxi sarthe phangchu along le long chot la pogelo non PGR VGR long sitame kada aron re pensi do thiblo hala sitame Supreme Court pen alam rai ke ding tanglo PGR VGR long ke do tu phan aron re pen ke do tu phan ke thale undo Supreme Court alam rai avedet pustame 6 sidul along rilong ke kiche tu long le ke charai aron masi ave not only PGR VGR akaprek an class along lilong stame alang letum ke charai una jakong ave illegal settler patang dele tum klang dak loke ko pia pot sinta piniar ni anta Karbi Anglong termas council letum PGR VGR long make thale lirek ma hal de sia question lo last ni tum ka chunuri bangal halo hala PGR VGR long ke thali bang ke thali le deji afan pura non labangso
sarthe phangcho along le long ke claim alo potsi halo ta claim nang pu pon RG pa dingat ningkan birat bangla ta chokchi immediately dak PGR long ke do tum no thale vek nai pusi nilo tum hin pen alang tum chunang lilo laben isialam mangala halo non sarthe phangcho aki hai tum non dak alang don tak thali jog lo potsi ki che tum alang tum ko pine target ta det hai mini pine ka phere son do ta hai mini lasi Karbi Anglong Autonomous Council pen alang tum han isi protection of han kelang dunta akinang sob dolang pusi nilo tum mathata athema tumi ka thali hut pina an aki che tum lam junu la hai kan ye tan tum thekam nong lo lasi Karbi Anglong Autonomous Council pen halas kami alang tum lang charun pime nagi pusi nilo tum hin pen junari leben non nilo tum jaya ke thara ki hai phan nilo tum det le alang le pan kiru lo pokali do athya alang le ke kiru kilong nangji ka thing binong lo atumi amak si il tum isya video theklong lo sarthe phangcho ki hai la pen asupo tum jaya ke thara phan akiru nilo tum theklong lo aprang si ke jaya ke thara phan choro lo pusalang le tum tu alang li pen ajok si nilo tum phan high court long case ki pinangja niyom aron do anang thanum si kai dam de pins ta me al to warning peklang do nang cherab do nang tham nang tham do hala so teng si pini case nang hai lo so case ki hai teng si pini da ni tu malong le long ki to ki che to kan thale lo pusi alang tum akero ki pi a support alo a penya asar burat alo Japralang solong porthimia kimang pualong pen pachiton dunsi dak Karbi rong bare malong ningka rong pen pherang ke maikang ni ponthu bangso pherang ke mayalong Karbi Anglong Autonomous Council ke ja ke thekiding CEM tuliram rong hang la pen Tv Karbi Anglong atuma phan stami kachoro pajerpon tangte ang ton pen pherang ke atheng no nang pachini donalam thepen le arjupon iksina Japralang sopen nilitoma pherangke muhiram teron nang kilo Abirta news report public TV Karbi Anglong ke ba potalong lo dak la horizon lata apak akithi det putakali de apak di apen ke aki ding det putakali mane risk and delote pinapi ma pacheplang o jalo sitame CM sar la pen ke council sorta la anmang chichini paka je democratic a country lage dake rat aja kong pensi kanun sita cheplang di Pinier ni general meeting ke doi phan bang thokep lo te sia general meeting ke manun do sondak thaksi meeting e bang afaro ti hoda 1000 da ke lepo so namuni chedoi chedon sar ben sini tum dak ro ma chikim da pulu de lake omani bang thom chuklemong lo hola ke dalala group lo hola hai ke di kunan ni cirik folong chuklemong hola ke dalala group nitunga intention amasi Karbi Arong ave pin Karbi Adon ave pin pusi Karbi Arong senga kothai cc vet 10 lo sa vet sita cetha krai lo nang busin itu la hai bang kini itu la setting sedang nasi kacuru na yalam thi ta do ulang wa pita nilitum pining we ke dak nilitum non sound system kaduk kawe non dak en bom lo chair kaduk kawe order lo pining we ke ning karong anu we po kilun ki kan kaduk kawe po ha chuchi bang da chodet po junji bang da jun det po nung we ke ni kali ma the Nagaland border bina dake ha mane ke kan dekhe bihu kan dekhe bang da kan po nimso rung dekhe bang da rung po nung we kan pi nung we po ya kali po last man kan nung we last nung we phane pi lo pui ga kan so padu la nung we ka de Karbi rong maru we lasi nitum dang munu do non ta wang bom lang asi ininga klong belo ininga klong ko andong kahar nuk ne penlo ekar jong ko ana thak tong le ne ko an ili a intelek ko ana ke theke re ne ha klong siben se ke bang lo Dr. Tuliram rong hang jindabad Tv Karbi Anglong jindabad laben ke surjo rong phar sar jindabad Dr. Numol Momin sar jindabad Omor Tiso sar jindabad laben ka duk kawe MLA Tv Karbi Anglong numhan jindabad pu bensin nililam the banging ton non baidu ta thili banging je nei alang li ta ning je nang lang baidu mot pen aning garong thuong mai mu luan lo a mai kri don
Bubenda, amang lo ne abang kering lo ne lam masih ningge tek tidak an lo, nige molen lam ningge tek lo pini ke pi malen na tanang le patang lo, ni pulo kali pi puta nang ningge ni, nasi laputa paningge na pen pualang li kemunit cingui lo, dah karong dah cilada pigi, apa non tim Karbi Anglong dah kewang lo tu tumta ason dah karong apa develop ji pan border la answer se di Karbi Anglong pang thir ki palang mi pan ki bong sing che Karbi till to majakong do chit within the power and jurisdiction of the autonomous council along bang ke nitum ta chuhang gun pu lagle kilong bang der cha cha tame non la so nangli tuma media pen chuhang der pohla memorandum thok pe phang dan ge binawani people ne ma jo thek ma di asi neli tum da feel of hanta imi thang bhan ge bad de pota ge la son nang ron pro la det kali Dr. Tuliram Nohang la pen team Karbi Anglong la pen land and revenue EM mate MP sar omorti sar phanta ka chuning riji bang ke nilitum dak zonal Karbi youth festival ke laswari ke japrajan isi di japrajan pinia filong japra langso la pen ke hidipi la puari ke sita non bang nilitum bukajan MSC constituency andar ha deopani border pen chinglok dak omor mila dak an bang ke la bukajan MSC long bang ke ZKYF avela nilang dak troops kado kavela sin non bang nitum bang ke dak seng po nitum di unit seng po cultural la hinda laban nitum dak chiri krepo feel da nitum pathik do ladak sing mirjeng ason thot ba sing mirjeng anda sose aki mi bhan mati la si competition da aki mi bhan blote competition ni mati hati taralang so tongalang me ne dak tongalang me ne poya athik daga bang ke annual youth festival bilo bolore iltuman alle ga pila dimapura sor nagaland sor dak exposure isilong po itu meha kona ne detle achengi thip nei gallo non ge jo nang lang pir the jo di nitum dak rock band da bipo son bipo cultural son hormuda do dak ke nangilang tum lang roi parai di mapur pen da do pigi festival da bilo de dak exposure da long da pigi lang me pigi laso pir the Karbi rong barim long apen gallery nitum hang doni feel nitum hang donji laso feel ke mane apen Lahorijan Sports Association ta nitum sing jiphan nitum chingwai bomlo kasa long a president sitame Dr. Tuliram Longhang sar lo alangli netritto long bang nitum kiun ana bang ke nitum Karbi khai phan bang achak pong horak sengun bombo nitum rata ke government long sido dunlo nitum e party pulang lilu non la council long nitum ke commission na council long bang ke do dunlo na hok sita dunpo museum sar jong si PGR long nang tum danang lang right hap hadak dunpo ki parlam gali sitame nitum council fan kan pen claim kle hake chenga ni benda nitum council banda sorsa se opposition party banda sorsa se mane banda nitum sorsa ma tup banda sorsa se pinsi nitum ining khir epensi ki damla se ki long nitum chiklo jon thomang bang ma pota chi palong lo lasi apen ke hangya sor towar non kangsam ke di kangsam apor nangi lullo towar ta duk jang tum wars tamin niltum sen gravel chok sita niltum cho hangon po laben Karbi rong barim daily market hola flyover Nagaland ta nangi lutpen flyover long ke chiri pholong le niltum pathik do Karbi rong barim daily market po ek to ma post loman da pesar pipahi ren po dak han chu jori tum da do han chu jorma philipi do ga di philipi la tum mukha philipi sor mila tum mukha boiler jori bang do long hong jori tum da do lasi bo ka do kave itu man naga ajir po dum ta ok chu pik long hong ka do kavita dak pen tum chu jordu nang dak itu market sikren apen fishery ta dong me pik chiri phokke bagai tum fishery da community fishery food po laso community fishery da council pe nang pa hut pinang mane rong ma mate garden ma lason le pamman nang Meghalaya lomle ekdom cleanest village in Asia po son tak thakse di dak ke Karbi rong barim ke Dr. Tuliram Longhang statue nili tumahin pen chirung chirek po Dr. Tuliram Longhang reng ep sita alang li do tanlang per thilong ko ta pini mas declare nang di Dr. Tuliram Longhang statue nili tum kertang te bulu nitum je bonai de athe Telangana bhane hemfre kipihu di Telangana sor Telugu tum chuma tha Sonia Gandhi ben Rahul Gandhi murti bonai det mati la tu Hyderabad lo Dr. Tuliram Longhang statue enang mogole di bas landa choklo la sia support ekdom khacham khas la daga jada matha nang lo sa pinung we kari kwasi bangala sidha sidhi kaike mata di angtur khreng paru para tum makha pinung we bangke kan wek nahi pinung we bangke chihar lek wek nahi dak Nagaland border long dak Karbi rong barim masi bilen bai do longli setame purthimi ke mang laso purthimi ke mang along ke council tumta pulo je
aki joy pensi inglong asu tumhan putaron ji alam na ri seta nili tumta onan nani pen nili tuma mukha bangam chi matha dun je puthimi kemang inglong asu tumhan putale ronji sita itum dak lahore jan an Nirmal Kumar ti state ari ketu bante itum bagan angbong kedudun flut arong ke puta long dun de detta hai bu ba long dun de bon pu nitum na son si matha hakalam no de nitunge puta long dun ji labang so puthimi kemang ke nitum hanson kali athila dak ke already kaprek atum si malik chikrong taparet lapen ke along le tame ha British akai hutpen ha 19 mane pre independence 1947 prang pen bagan barim ladake lason nana dhornor kotha di lason du ulu lasi ladak la undisputed adim bir hedak encroachers an Karbi Anglong encroachers an dong si PGR da do bulote dake tanong da so thute ini bini hola bagan ar lobang ke suri kep so se abo kiche ke bia voters do lapen ke suring koi so se population dak do laso dimalong Karbi idon ta ve lasulong nilitum tarong chukim dunlo aki me positive ve pen mathala sa nilitum pota potro ba ningkan pharo phi tong long ne itum chipure thigoli mo me sen a council mo wang lo pulote hala so council si mo itum bhanja kong che sar pen alang nitum risk en pen plan ko si nitungi matha banili ge matha ahok peralam amasi hala so ningkan pharo phi non I eme thanga kai le long leta mo isu akai long ta hai po eninge chibi pen bangke arni sinini ang bong mat Tv Karbi Anglong tum las son si nil tum hanang cherap lo je nil tum mat thaun e la so ani pharo ke arni siang bong nil tum jo pota masinang tek lu nil tum aglo di piniarni purthimi ke mang ke la anaja ko ngabe bon pusi mat thata hai je rata tum ba adhek tum tak opposition dun lo nili no stame nili ning pahini dolo purthimi ke mang ke ne pedestrian along le mate NC area along le along jitu government land la high long phansi general isia pota jibon afrang ki pieson thasi normal la pota si dak autonomous council pen pi jibon kusnil tum matha sitami dak already ti state dobom sitame ilitum kaduk kavira chini lo je councilors or non pota nangi pi depta isi jukti do justified kiniani councilors or nili tum bhan pota nangi pike lage ene pota kali lage justified lage arondam thor bangela sonlo 9 mane independence of frank si ghatok tuma mukhalong amen long dak halatum amen long si bagan dulo latum wang bom lo vi hini thom chulo Hanuman Tea Company bhan chojor delo Hanuman Tea Company tum ta hala ghatok tum ki etikang asa si chwarlu bom lo hala tum da solai bom lo latum ta chupang ring hone delo chupa pini hone delo latum ta chupa flop delo latum ta amasi kagos potro kaduk kavita ha Kolkata sor pondelo ba ICICI bank ne kopinia bank long si seize delo bank long loan chorama la pender lo to thik ase lage kagos akachi danchon ma dhela lage la sobende 2004 ninkan omphulone pilone pelelone tum ta akuk la so kagos ka chithi ownership ka chithi la tum group lipa aku group chi seng lilo la so bagan chunam dun sita dak nang tum matha nei ili tum matha nei rada ke matha nei bang la ho je omphuben pile ta kagos si chithi cho sita dak inte kupila problem ke pulote dak ke bagan area long ke omphuta encroachers pan chiplungun idelo mate hal hai kiche ke be suban plungun idelo pele sanghota plungun idelo la party hi ni da plungun idelo inge council dum da isia problem do bangke ho aprang pen free independence pen aprang pen apota po ha Chattisgarh district pen apota po ko pulai tu milut ni ama kang sai ji amone theklong le dat lo how so mar tum bangke chi bohong bom cheteng bom lo korte ang bong po somsi man lo aman tum la bang so rong ba re man long ke do po ke la ka tum thang jung phan kali itum long le phelang kar I itum long le phelang la dak pa ong non ona ko phan kali ada ka long itum ka prek sta mi itum do mane ke media pen ta do mane ke hamphang song pen ta do mane ke political party ka prek pen sa ke bang do la pen ko mane ke han hon to jor chot long le phelang ka ve jo la san se rong pote rong binong na son se itum dak dang ke do bono la pa do khol pa no la bang so cha do khol bang ke itum mi thang le phan kali hala bangke borda charai bom nangji buke jung mang mantune adin pen sami che than bom che than bai tu malam che than chon charai komi phange tu to kopi ko san to bar bang ita bang ko tin to chini ni
Sitame nono bangke pini yang itu macam channel pasal itu kadu kabe Karbi Anglong rat mate border ke do area teman anik teman handi bangke yang itu border cerai komji komen pen bote nona son kacera pelu kumani terona rong sembong kumani rong hangar rong sembong kumani dia rong sembong lomban kali itu cerapet kiplang tadu nai kiduk tadu nai social worker tadu nai political party tadu nangji surasan cingrum pet siri itu nasono bangsi cerai kom ponangji anglo polute itu Meghalaya border ponon Assam border punon manosan Nagaland border punon ta itum cerai kom patu kami itum alam ce tham chot bang phaning ji dun chot sorsa dun chot itu practical jo abang yang si ari pulote labangke hala mohet itu presiden organization dan nasi kapre itu mangke adak bang bet itu nang bom ko nasi kadu kami itu border ke doara dan tum anal itu ningenon non itu ma leadership non do boma leadership itu tim Karbi Anglong tum itu nang rapji alang itu ta non itu ma son hak si claim pono non itu ma long samene itu ka serap doji nasi umrong so di mahasau rong so long samene pinang anong le pilang alam kido hala da ke doara tum hanane itu nang it labang so channel ben itu haniktung nang litum ning cipa biri nang litum kido tangan long le an kilong ning right do potsi nang litum ka cesong no tamini litum doji lebih Karbi Anglong to mas council to mas tamini nang litum no cerap donji ben kidam tangan nang litum long arjap thip na so na taxi churu nang di lapan churu reon kidam tang tami west Karbi Anglong atumi head sate pangcho along le tim Karbi Anglong pen kai vikson pon thegder bangke ni litum pen churu pik na son kai vikson ke pinang an tum ke klem lapen ke claims tami engine suduk tami itum ke engine solo bote mi thang long le bang ke beer bomb lo tami tum jakong sa hos do kok pen si ke claim pen harli phun pen kumani itu masa sate pangcho alang li phan long le ka ti bilong ke lage ke dam tang mang ni thek long le stanon ba first time lo busini ji asila sona tum phan mang ke tum ka ki tami rat arjab nang ji Karbi Anglong rat tami tum arjab thek nang ji karjab don thek te tum charli sena kachoro tai tum charli sena Aceh sorsa bang itu babira itu bang susun si kopi adim si karjam nai bang hala bang itu cari pona kasi nili tu kepini Karbi bareng ngarapen bang ke nili tu channel pen ke itu kudun lapen kacuru dun alam tike lasan nilo border channel komji buta nona somsi litum rong seng nangji rong ke seng lang bang celang pet pen si seng nangji lapen cerai komji buta nona sona taksi itu cipiduk nangji hala hello nasi border ka cerai ka bang an si tum cerai kon kom na lapen ka churu nang ji bang ke pingi apor ni tum na bang so dim no ni tum phan la so along le boda ni tum phan ai pidat ka bang ke tum tim Karbi Anglong do an phan stame council staff an phan stame pen MP pen chenglok CM pen chenglok khat do ka bi phan stame ni tum hin pen akeru bi perfect lo na ni hin pen langli boy litum kaduk kavita chini lo ropo kesi dusna ropo ta non kaching room polong se non dam bong lo office alang li meeting tom mate la lambing ro da kesi long atang ta puno non da puno ya la yo non ban ke ani si hold check asan lo stamni general secretary ar tu alang li enbo disoy keran alang li stamni dak ni tum kal dong bareng long plan ro pedlo alang li sta ite theni ga sita paning je na apen la tu alang li ninge jelo ite pu le to la mai tang opten mic